21 minutos iti napalabas sa Kalpasan iti alas 6 iti Sardam Philippine Standard Time. Ito nga oras kiti sa kasawtaratio iti DJL Basic Sounds and Lights for all occasions. Mabalindang nga kontaan iti 0949-411-4126. Kaya of course mabalinda amad nga yan ag-message mabalang kayo ag-message iti pages tayo iti DJL page kaya na awang di Cordillera page. DJL Special, manibri pa lang ito 90.70 Radio. Pasensya ka manan, medyo naladaw tayo. Importante ka nagkakadwa tayo manan, datang sarda, may iti Martes. Martes, bit sa 5, iti mabilang iti bulan iti Honyo, tamo smell bendi ko ataron napaspas niya. June 5, manen. And of course, dito yung programa isang sa autoratiyo, iti opisina ni po Mayor, Kabayan Mayor Florante Bantares Jr. Salamat nga isang sa autoratiyo matlaan niya. Ay Dr. Cosme Galasgas Jr. And of course, isang sa autoratiyo matlaan niya. Iti project manager, project coordinator, iti RTA, Rafi Tolfo in action, Mr. George Punasan. Lumasubra ang botong mo, lumay pailam ay koboy ka, mandilibak ang sik-ay, iyamang mo ni ka, anda amanina, ipan na kalika. Adulay, odulay, 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 adulay, odulay, odulay. Alright, isang pambod nga sa miwang iti programa tayo, DJL Special. Isang mapagkabiyagan, ang mumuray dahil mata. Kanisip mataagas, mangliliwato'y kaunggap. Isang magitis ang enak, at ay isang mga kagura.
Dating ang programa katisagsaw taratyo iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kantakan ni Suda, huno pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Kakabsat kan kakailyan ag sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihal ti kailyan tayo ditoy kaigurutan Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Alright, kiwan pagyamanan digit yung sponsors tayo director te programa tayo digital special. And of course, dito nga programa. Kaya tayo isagsaw tayo po. Pero ito yung natatraking mayors niya. Kaya ta mayor iti ito ba ni Mayora Larita Salongan, Mayor iti La Trinidad, Mayor Romeo Quisalda, Mayor iti Itogon, Mayor Wacklin, Bernard Wacklin, and of course Mayor iti Sablan, Mayor Alfredo Dacamus Jr. Right? Gusto ay cowboy at naaamis dain na man ang amos na mansipsipilyo Naka-live tayo ti awang ti Cordillera page. Mabalan yung like and share. Thank you very much in advance. just na Good evening, Sir DJ Al. Magandang gabi din sa Golian. Gilon. Tama ba? Saingan Lagula family at sa team Jess Jane po. Jocelyn, Laarni, Ninit, Nora, Kissy, Melody, Nelly. Ganon sa sa mga anak ko, Ron, Gerald, Maldoisa at Giselle. And of course, request song po, Sir DJ Love Remains by Kellen Ray. Thank you, Sir DJ. Alright, thank you very much, Ma'am Jocelyn Lagula Gulian Torio. mo lumay pailam ay cowboy ka mandilibak ansik iyamang mo ni ka anda amanina ipanakal ni ka. Thank you very much. Jack Matarusan, Timang Basa, Dinaganyo. Well, anyway, watching from Nueva Vizcaya. Ano yung bagong oras yaman dito Nueva Vizcaya? Kaya Rins Mar Kabansi, good evening DJ Al. Patukar mo, gahot, Jen Layad ta ay dua. And watching here at Banig Tawang. Kaya yung bagong oras yaman dito Banig Tawang. This Ginoran and Chita, naragsak ka nagasat na parang bibuyay. Kaya Ma'am Judith Bongtan, may rap shout out. Kini Adnik, naragsak ka nagasat nga parang bibuyay. Kini Bro Ivan. John Mats, may raw shout out. Request man naman so taudan yakansyon. Salamat Sir DJ. Apay man Ocean Mondaya. Yang analyst tayo watching from Sulano, Nueva Vizcaya. Alright, thank you very much. Panang Ros Banglay. Thank you very much. Panang Daspasa ay panang Bibuya. Nenya Flor Sanchez, may raw shout out. Good evening, DJ Al Kistaman. Kinig up sa Agnes Barol na yung pagka-orasyon. Okay, udan as requested. Yung mga good udan niya. Tinapigsa.
adi naabat ko sen igit di danan san pa nag-isem mo yan adag malinglingan kaman ka din ng hell ay uyak na anapan amok metlanay ang ganas kaman nina sanulik na kada pulos maibaga ay sik ay linayat ko sikalang di gapo ay inaguminas temu dan diayak sensera yan ikal karara ko koma kasinay man udan barang say timpo enta kasin panilaan san udan Manila tasin udan Naiyak kasin ayun man kan kantan sendawang di udan yan uyak manes sa enggana irwani yan uyak manang nama san pa nag-isemo yan kasin ay maila amok metlanay ang ganas kaman nina ay sanulik na kada pulos maibaga ay sik ay linayat ko sik ala di gapo ay inaguminas temu dan diayak senseren yan ikal karara ko koma kasinay man udan tabarang say timpo enta kasin panilaan san udan Manila tasin udan Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailyan na kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadunga pay. Mabalin ni kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblasyon La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630.
Okay, shout out dito sa Antibarla, Trinidad. Sinpuso galia 38 minutos sa Kalpasan di alas 6. Ito sa Ardama. Dito yung oras. Ito sa South Caratio. Ito opisina ni Vice Governor Kanan Erickson Felipe alias Tagel. nobla Da kami ay babae na respeto si siya And pag-greet man anak ko, idol. Anak ko, birthday, tagta nga June. Kani Shaina, may balanse ka na Sean Lee Balanse. Alright, thank you very much. Salamat sa si Kam, idol. Okay, sir, salamat mat. Mailang Nati, ustungan mo siya, Ash, Kaneti, Kasjay. Muts mo Tara Alright, thank you very much. Once again, happy birthday. Nasi Kani Shane Make and of course ni Sean Lee Balanse. Hoy, at naaalis dahil nagaw man ang Liad Ismail, may shoutout in happy watching kini Manang Mila Miranda narasagan nagasat nga parang buya luma. medyas na And of course kini ading Jisrael Anasio Sokao, may shoutout. Kumusta nga ading ko? Belinda Alos, niraksakan nagasat nga parang buya kini Oainas Day. Yeehaw! Oainas Day. Nori Ponteno Satod, may shoutout. Kumusta? Kumusta? Rich daw, yes, Rich daw lakon sa good evening DGR, nakasamat kinyayo. Maptang jidabi, Sir Altan, Sunay Amin, Jaka Awang. Alright, thank you very much. Absat ading sunpuatan. mo And of course, kariti aming Pinakoboy mo kakailian dito Hong Kong. Bra Liad Ismail once again, and of course, pa-request idol kang siya si Kambangan. ay koboy Rainy evening, DJ, yan, manipod ka ni Miss Pansit Canton. Alright. Monica anda amahina Ma'am Minerva sub 8, may shout out. Adley, odley, 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 Adley, odley, odley, odley. Pada sa tayo basa na rito inya, ando kami tinair si computer tayo. Ayan, accidental niya. Anyway. Alright. Kaya't na jay kan siya si Kambungado. Special, I guess. Si kami ara pa ako, jabiin asawan ko, jet sapay kumata, haingas mo ako, nahajay syawat ko, sunan siyos ako, jasikang kumari, biin ianto. Ang tamat mo, lupasan ko'y pinapudno, niyaayat ko, dahil paunay ko, di pangasin ka, asas mo gangoy sa map mo. Sayang tan ko dun sa makuwak mo. Si kami lang ko, biinsin ako. Si kang kamapungan, dyan na kinamang ka. Dyan ay siyasyon, dyan na pangipyan. Siya si Kambangan. Yeehaw! Kinshot si Kambangan. Manibur pa lang kini Mr. Listo Langbase. Mener Basabit, may shout out. Kani Beverly Joseph Alvarez. Good evening, sir, from Alo. Yeah, alright. Ay si Mangoy tinabak ng an ay siya siya ko. Jai kwan ko, daodapud nam ko, adyo kinapud nun ayat
na pengipialan Liayatku kan siap sikam bengat Liayatku kan siap sikam bengat Kan siap sikam bengat Ito nga programa kat isagsagot kada kayo iti Wonderloop number 1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita ilaw nyo lang kada ag change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical Auto Under Chassis kan Auto Supply adati istorda kan shop da sa Jai Cruz Latrinan Benguet kan adamat iti branch da sa Jai Pogis Latrinan Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa number 1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Alright, dito karon niya iti dadong pa ang sponsor tayo dito programa tayo digital special. Dito oras tayong katadapalan na badbading 14 minutos sa kasakbayan tayo 7:80 Rabi Philippine Standard Time. Kaya po ay nakikinig dito lang sa 90.70 Radio. And of course, dating oras katisa sa Autoratio ay iti Bayan Mayor Florante Bantaris Jr. Tulungan nandada Dr. Cosme Galasgas Jr. And of course, iti Project Coordinator iti RTE ni Sir George Ponasen. Good evening, DJ Al. Parikisga kanta dyan agtepan sinagan. Salamat. Salamat ni Bas Badag, Ma'am Judith Pongtan. Good morning, Wifi Justin Lee dyan sa BVI. Jairus Procolantes sa Giribol kasama Dante. Aptang Dabi Idol watching from Wangal. Alright, dimbaga evening yung amin dito Wangal Trinidad Benguet. Sabat na kayo itong kablaman mat iti narasagan naga sa tanga parang dindingan. Iti kailian nga taga-bukod. Yan, dito ang jidabito ng mensitan. Josh Madabsa. Nanlayad da as requested basta waray layad to niya. Yan, pasensya no sa bali. Magaling tanto panbabawian sa tinamnam si sa dagang tan sa nilay dem si amayang na si kadipusan adinikan baybayan ay mga nuway rigat iyapan ng ayan kaslayat ko ay walang sita adinikan naglag di ka unag na uray umali di napiksa naglabisugsug ay umabat
Miss Tiladola. Good evening, sir. Did you all watching you? Alright, thank you very much. Ba nga evening ko amin, hanita aguulan yon. Kaanong abusan man dwa-dwa, ugali ay managsospetsa, tansay dakdake ay ketut si dunata. Danan tayo magdan, hando ay rangtay di biyag, ay mang-abat sila mas silaya. Rik na ba ay manasusa, bagay ka ison, di ka makapaglag. Uray umali, di napiksa, napnapisog-sog ay umabag. Adin katuklang, adin kasupot, adin kasinag. Rik na ba ay manasusa, bagay ka ison, di ka makaglag. Uray umali, di napiksa, napnapisog-sog ay umabag. Adin katuklang, adin kasupot, adin kasinag. Adin katuklang, adin kasupot, adin kasinag. Special ay gasam. Kaya nga rin di nanlayan ta. And as requested, dagtayo panchinagan. Mantoy nga ta siya hali problema no sinasum singag mapadya astig dun pandikatuha singa pa dyan unapdas pa namag tayo pansyanaga siya pusyus di tayo pangtalkan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya Dumaminsan iyaw ka din sikado'y sahe jaban basuli sikado may kabaingi jaman silbi namag tayo pansyanagan siya pusyus di tayo pantalkan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya nung kan siya to mo matkit di waran kan siya iapan pamali nung sadyay kumadyo kamali ako mamamaw dudi nambag tayo pansyanagan siya pusyus di tayo pantalkan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya Ma'am Piggy Polong, good evening, sir. Guapo request man cover right so TY, sir. Alright, thank you very much. Depanan mo, sa ilbahan mo
pushiyos di tayo pangtangkang nagsakit na jabun awagan tayo warin kan siya pasubukan mo lutalakang kadyan mo naman tayo pansalagan siya pushiyos di tayo pangtangkang nagsakit na jubaybayan tudungan sakit tumusya naman tayo pansalagan siya pushiyos di tayo pangtangkang nagsakit na jubaybayan tudungan sakit tumusya nagsakit na jubaybayan tudungan siya itungo siya. Okay, a beautiful song from Listo Lang This. Kanayanchi Top Lane, may shout out. Good evening, sir. Watching from Porok 7, Baan Kayapa. Yehay! Timbang oras siya amin na Arita Baan Kayapa. Yan. Napahadi malabay namin ditan. Kamusta? Alright. Kaya of course, Will you be yan, abi ngay Madina Ajay Insiganak nga pamakanang sa miyong. Dito yan, ganun, back! Kuwan mo iaba ka na masyahal And a brand new song from Miss Bernadette Wakat. sa hisyowa tadua pat di ma pinilimbay ng Back kayam tika pipili na. Mansyukini at sapa Ingka tuni madapi mala Aram siyay, aram si manda Way tulano si payon piyan ma Kakamtano pa ka Punukin siya dyan mafidiha Sila ni Jenny Ono si Cherry Warapay si Angel ng Jovi Kuwan mo'y manang daw tawan mo Naman to'y ka man seryoso Say sahi tumabang at pidiyan mo Say sikato'y itaksyalan mo Kaasisyong dyan ay dawaan Siyayat mo'y kuwa-kuwan Kapadiwara Iitsurang sungakan Nuwan masyikicitan Ay, gosh. Nang niman man siya na amtaan Kwan mo'y waray ka dyan mo gayam Naidawaan dyan sa mat Siya numan sa hitap na siya agmagasan Alright, salamat naman ang kinyamin. Nagdangag nagbuya. Dahil ang programa isang sa autoritiyo po ni Vice Mayor, Toba Vice Mayor Maria Carantes. And of course, isang sa autoritiyo lang ni Vice Governor Erickson Felipe Alias Tagel. Kaya dala, ito na bigat manan. Ito kasi madlang oras dito madlang istasyon. Kanda ito madlang programang espesyal. Digital Special. Ano ba ka? Unukan siya dyan mapidiha Sila ni Jenny Uno si Cherry Warapay si Angel ng Jovi Wow Okay, ito na brandi pa kami yun. mo Digital, aring rin ba responsal mga iba't bati ay tinraksag na nagasas nga. Mabangat pidi Nagasat nga oras ti amin nga labas na. Taksyalan mo Si Apo Diyos na naman siya. Bye-bye! Mabangat pidiyan mo Say sikato'y itaksyalan mo Complete your Baguio experience and enjoy your stay at 456 Hotel with space